Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Kinong mi khmat kathany riboy bakan thop yu menteri ketenat rido kha uba dasaket bhalamari UMLA ke jirang konstituensi uba Esotun UMDC uba Victor Rani UMLA Berem uba Endhar lambat kapatar khma Civil Subdivision Demand Committee mantagasngi ka khat khandai trik unailar kilai kendo yu menteri rang ba Konrad Sangma ban Buddin halor ka jingdawa kentiu kapatar khma Administrative Unit sya kapatar khma Civil Subdivision habakran sikilat pathai kebor uba Esotun Ulong ba kani kedai kesien ke baar ba komiti kelawan bandawa no menteri rang ba halor kani ke jingdawa ulong ba kani ke jingdawa kedai nak bentaban penjan ya kesensyar khadar bat kipaj ba nak bentaban yo egi skim sarkar jala ne sarkar kami ba Esotun ulong ba kani ke jingdawa kedai namar baktar khma baha ba Western Ribhoi ka jangai bahan nanong po kanong ba jong Ribhoi district nak benta ki kam gi badan kam Honorable Chief Minister juga Government of Meghalaya. Ia dalam hanya dekat bagi MDC, nangta Chairman, Secretary, bagi member juga Parkma Civil Subdivision Demand Committee. Kajingan kejungi bagi kepor dengan pensungau syarikat sarkar, jauh Honorable Chief Minister, bagian upgrade no ia Administrative Unit juga Parkma syarikat Civil Subdivision. Nama kumba ngatai Borok jetip ke civil ke administrative unit jumlah prasma mentak lakin kan kenjo sekal life arsnem de kala de ke bala don kamtam ba yakni ke administrative unit ban upgrade ke civil subdivision nang ban penjan ik ba seka administration ban penjan ik ba seka sarkar kamtam bagi de aga the constituency kejungi ba de border the whole of Barok ki Western Ribhoi Pajba Ibadan Hakating Han, ia kedua juga Sibun, Berlej ke headquarter juga district nama Bapak Cengai Pelat. Di Takadau nak kalian jungi aku MLA, bagi MDC, berkunjung bagi member juga demand Parkma Civil Subdivision Demand Committee, Iwan Penang dengan Kepor, ban Pensengau Siang, bat kai kebangi keren mata kalau gua sultanat kalau very positif nak kalian Chief Minister lah ai ketika kentian ke Sultan tambah ke proses kan habdon nak benta kumno bang ginia cekmat berbeda ketika ban create lani ban upgrade yang ke administrative unit jangka pragma sebagai civil subdivision. Honorable Chief Minister kumbu leader ba nongelam jangka badan lidu jangka government of Meghalaya dan nak kalian jungi long ke proses ki habannya sebagai ke ba migran kalau ke Sultan bat Mayiri tepahi ya ka jing ja jing pai pa ba ka Western Ribhoi di Broadway bong ki ka jangai na ka headquarter di district telala ban upgrade ya ketika administrative unit kan irap sibun ni pai ba badan pada Time Western orang ngile kat bala ban kunloi na ka benta ban bedat ya ka proses ka don ban le ka no ka kam kat ban create ka civil subdivision bagi don ka don tika kai ka ba government ka haban follow na ba ila ban kendit ya chong ni ka administrative unit ban upgrade ka civil subdivision na tu ba ngala bagi pai ba kira pengkam dia nga ban MLA adu senam ada kat pra ilawan ke delegation sai Honorable Deputy Chief Minister Isa Pustun nama itu por Chief Minister Imdan Station Imdan Shillong tinggal kendu nglai keren sepang gedik bentang bat han ge bentang bentang nama wila don lang bat ka Parkma Civil Subdivision Demand Committee dena kaliang jungkiru ikwa hiban dayo ban pensngau su Honorable Chief Minister de kejing kawa kejing ba makini ke kejingan kelong nam ta kejing kami ini bat ka kanu kejing ya Sophia Jingmut HPD baka border issue dena kaliang jonga ko munong mikmat o ikwa ai bagi ba border areas baro kini song sai tengi don kam hiban ba nakilang ki atli ki sarkar Assam dan Meghalaya kin prestet hak banta kumno ban so ikini ki problem kam tam HPD bagi border ide sai kam don kai kam don kanu no problem no mata de ki ba ki kila ya ki kam ki Subdivision Demand Committee. Hiwan ini submit ya ke memorandum berangkat satu macam ya Chief Minister tanpa kejingilam jongi yuk untuk Chief Minister maka jikmi dan jikmi hidang jikan
kene ka kam kepala 8 September ke 8 singau do nong manjungi kepala selembak ngidon biti kenyan hai kecil pemerintah. Kat no ke jeng-jengai e kipat ba fi mention bola jengai pula dei. Kat no e ke jeng-jengai. Kejing cengai na distrik at kota haduk ha kotak ma ngidon ke 1000 kilometer. Do phom.